Ovaj sportista već je osvojio Nišliku. Svi se pitaju šta će reći Marija. Za jednu od najpoznatijih reality učesnica Miljanu Kulić prethodni period bio je veoma turbulentan. Ona se susrela sa različitim problemima, između ostalog i trudnoćom za koju je njena majka Marija Kulić istakla da je visokorizična. Ipak izgleda da je Kulićevo ogrejalo sunce i da polako zaboravlja svoju najveću ljubav, Lazara Čolića Zolu. Naime, pre 2 dana u Elitu 8 je vanredno ubačen Saša Mihajlović, koji je odmah svideo se Nišliki. Ona je juče u razgovoru sa Lukom Vujovićem otkrila da joj je Mihajlović simpatičan i da bi volela da s njim ostvari nešto više od prijateljstva. Luka joj je davao neke savete kako da mu priđe. Vidi, baš te posmatram, iz profila si prelep čovek. Savetao je Luka da mu kaže: mogu da ga pitam da li bi imao seks na televiziji jer ne mogu da mu odolim, dodala je Miljana. Nemoj tako direktno, reci mu da uzme tvoj krevet kako imaš zakačene lisice i svega čeka. Posle svrati da mu poželiš laku noć, rekao je Luka. Podsjetimo, Saša je bivši košarkaš, razveden je, ali u emotivnoj vezi sa 15 godina mlađom partnerkom. Adrenalinski sam zavisnik, volim nove izazove, sveže sam razveden, u emotivnoj sam vezi 8 meseci. Devojka mi je mlađa 15 godina, kazao je Saša prilikom ulaska u Elitu.